So this is our whare here, and you notice that all the carpet is wet now, and we try to keep everything above so we don't lose too much. Waipuketia ana te marae o Whareroa ki te awanui o te moana o Tauranga. About 3 o'clock this morning, we noticed that it actually woke me up and were concerned because you could hear the rain was really coming down at the time. And then next minute we got the water coming through our whare. It wasn't until we got up this morning and see how bad it is around our marae even, you know. Whawhati ana te ngākau o tēnei kaumātua o Ngāti Kuku, te kite kua whati te tai, ki runga o tōna marae ātea, whaimuri I te marangai. Well, this is probably the second time in the last probably 14 years. It actually happened about 14 years ago. It's a concern to us now because, you know, this could be an ongoing problem for us, for Whareroa, for our marae here. Ko ia te tohu tipuna e whakaata mai nei. Te āhuatanga ki tō tātou maunga. E kaha whakatangatahi ana e mātou te iwi kāinga nei. Nō reira, he aha koia ngā raru e pānui nei ki tō mātou tauheke maunga ki tō mātou kraua. I pēnei ai, tana whakatauira mai I ngā raru me ngā taupā kei runga kei aia. E ai kia Aukaha kakau o te iwi mana whenua, e pōkai kaha ana tōna iwi ki te tautoko I ngā mahi kimi tāngata a ngā ratonga whawhati ohotata ki te take o Mauao. Te ngaromanga o te tangata kotahi he mate nui. Āpā anō te nama ka whiua ki te hau. Me taku mihi anō hoki ki te tere o ngā ratonga whakaora I te hapori puta ki te mahi a rātou mahi. Ko tā tātou te iwi kāinga he tautoko I tērā hanga. I just want to acknowledge the tragic event that has happened. Just say that we are supporting all the families here. We ask those that maybe have bookings at the campground not to come. We also ask the community to please allow the emergency services who are all doing a fantastic job to do their job and not interrupt that. E pukumahi ana ngā rātonga ohotata ki te kimi I te hitangata kei raro I te one one. Kua rāhuitia e te tarati o Mauao I te ara hikoi o te maunga nei mo tēnei wā. E pukumahi ana rātou ki te iwi o te takiwā kia hiki I tēnei taumahatanga. Local iwi have been here this morning and have blessed the scene. And we're working closely with iwi. And it's fair to say this community is very tight-knit, which includes all the hapu and iwi here. And we're in direct communications with them and appreciate their support. E whakaro ana hau he kaiponu no te hōpua wai me te wāhi hōpuni ki hai tukua. Kia hoki kāinga atu ngā kainoho o taua wāhi I tainehi nei I nā pō anō hoki. I want to relocate our marae and our kaumātua whātini, even our koanga reo, to higher ground, and we have got an area that the council is looking at that we can relocate to. Till that happens, well, we're sort of waiting to see what's going to happen there. Te ahua nei ka roa tonu, te huarahi ki te whakapai I te rohe, kaua noiho ko te marae nei, kei te takere o Tauranga Moana. Te Kawa Paora, Aukaha. Ko te reo, te take.